What is up, guys? My name is Riksha. Lijep pozdrav svima, dobrodošli u novu epizodu Captive Minecrafta na našem kanalu. Sa mnom je Skylex koji će im praviti društvo opet. Ponovno smo se vratili smo se lijepo ponovo u igru. I nadam se, kako ćemo ovog puta u ovoj epizodi napraviti tortu. Šta ti misliš, Skylex? Ja ne znam kraftih recept. Pa nismo ni vidjeli kako se krafta. Ma jedna ideja. Dobro je. Ja imam telefon pored sebe, imam internet na telefonu, tako da. Provjeri. Googlanje. Ništa ljudi, evo, upravo smo saznali kako napraviti tortu malo očajničke i izgleda da trebamo šećer. A šećer nam je ovdje. Tu. Praktički nadohvat ruke, ali za ovdje je negdje potrebno 10 achievementa. Pa koliko achievementa u stvari ima? Ne znam. Idem vidjeti achievemente. Sedlo, pšenica. Golden apple, build a notch apple. Hot topic. Delicious fish. Diamond, moramo naći diamond. Hoćemo sigurno. Ljudi moji. Diamond moramo naći. Moramo kravu ubiti kako bi dobili. Čekaj, sedlo. Čekaj, se sedlo može kraftiti? Pa da. Pa nemaš to se u dungeonima nalazi. Gdje ćemo mi naći dungeon ovdje? Mogu dobijem kravu. Requires kao... Pa logično, gledaj. Mi ćemo napraviti ovo, gdje je krava? Tu, i stavit ćemo ovo jedno tu. I sad će one da se pare. Ne krava, ne tamo. Ne tamo krava. Ajde. Nemoj da te ja moramo ploditi, idemo tamo. He wants the D, come here. Oj tamo, to, evo ga, idu. I... Morat ću stavim 18. Achievement! Proširili smo se. Wow. Ja sam dobio jaje. Ti si dobio jaje. Daj mi mač, ako nije problem. Morat ćemo smrtonosti. Evo ti, ubijam ti majku. Kako smiješ da budeš tako brutalan, Rikša? Morao sam. Plači. Kaj si? Sad ću skuhat meso to i pojest ga. Dobre, ne. Pred detetom, šta? Sad ću se... What? Još uvijek je tri krave ovdje. Bila je jedna ovdje pored. Zanimljivo. Potrebno je sad napraviti... Cow tipper requires time to strike. A nisam napravio time to strike. Ništa ja. Lako što napraviš time to strike. Čekaj, pa ja sam završio ovaj cow tipper. Ja nisam. Jesam li? Ja nisam. Cow tipper. Jesam. Ono što ti je highlightovano, to si završio. Da, ali nije me highlightovano. Zanimljivo. Ja moram diamonds. Ništa. Ajmo dalje, idemo diamonde tražiti. Potrebna mi je hrana. Jedem jabuku. Hranu. Jabuka će nam biti potrebna za golden apple. Ne jedem jabuku. Evo ima hrane neke. Hrana? Mislim da ne, ali ćemo razmnožavati. Evo mogu da uzmem potato? Slobodno, evo još jedna jabuka. Ali potato ti je poisonous. Hoću onda da uzmem jednu jabuku. Ja sam ubojica. Bogovi, nemojte mi naužiti, znam da sam bio loš. Nisi. A oprosti mi. Oh my lord, oh my lord, dole je jedno 20 creepera. Mama ti je živa, da, spava. 20 creepera kažeš? Yep. Čuo sam. Šta ćemo sad, tu ima još jedna jabuka. To. Pojeo sam ju. Ajmo dalje. Ej, pa šta radiš ti? Rekli smo se natirao. Bok. Rekli smo tražiš diamonde, a ne da vršiš teroristički napad. Pa ne mogu. Pa moram proći kroz to. Šta ćemo napraviti sad? Tu imamo nešto bone meala. I zašto držiš jaje u ruci? Mogu da te gađam. Na istom mjestu ovdje. A vidi ih. Ne znaš što je dobro? Zašto kokoš dolje? Ubiješ si i dobiješ. Ovo je jaše kokoš mali. Da, to su ovi novi mali. Točnije na novi nego. Retki. Au. Smiri se. Au. Imam svježu kokošetinu. Kokošetinu.
Ima vode još uvijek. I Da nugget. mogli vodu. Pa Da, to me malo nervira. Znaš šta ću znam doraditi? šta imamo, sad ćemo posaditi dolje. Nemoj, nisi Da, valjda da. vodu zatvorio. Ne, neće da se... 16 rotom flasha imamo, znači imamo hrane. Jel imamo Da, dobro. negdje bliže da... Ništa. Jesi napravio si iron Jedno pickaxe? pitanje će. Jesi napravio A? iron pickaxe? Što? Pa za diamond, Ne. pa ne možeš sa stone pickaxeom diamonda iskopat. Kužiš? Sad znam. Sad ću doći gore da napravim. U stvari budem ja napravio. Ali štedimo, znači jedan ćemo napraviti. Evo, izvoli. Uzmi si. Take it. Hvaljujem. Daj mi Imaš hrane. unutra ovo... Čekaj, Da. mlijeka ću ti nabaviti. Evo, izvoli. Tvoje. Slobodno možeš pojesti Hvala. pokvareno meso. Da bar tako u stvarnom životu, ono, pojedeš pokvareno meso i popiješ popiješ mlijeko i mlijeko. onda ti je bolje odmah. To je bilo... Skupljam jaja okolo. Čekaj, rauta vratim napolje. Reći, ponesem ovu jednu kofu. Kako bi se gladim dole. Šta sam htio? Aha. Trebam Možda što već se jesu. zove... Adi da nađemo Tako je. diamond. Ako se ja sjećam, to je naš 16 elevation. Šta? Na 16. razini? Na 16 blokova. Ne. 11 Da. i 5. To. Zašto sam gold? Gold. Znaš zašto? Golden apple. Gold apple. Da, ali ja mislim da će trebati enchanted gold apple. Ja Da, mislim da neće. overpowered. Jel piše da, notch notch apple? Onda jesu. Pecat, treba pecati isto. Diamonds, Gdje je pecam? requires Ti nemaš vodu. diamonds, enchanter. Znači moraš i dati diamonde. I dok... Pa, sad ću te ubiti. Tako je. A jadan, kako... Čovječe, postao sam ubojica. Još jedan dungeon, jebote. Našao sam još jedan dungeon. Vidi. Bježi, Beži, Ah. Rikša, beži nazad, ne mogu da udaram zbog tebe. pa ja sam samo htio pomoći. Ništa, pomaži si sam. Tam pusti profesionalci da radi. Nastaviti. Da, ovdje ima jedno 50 creepera. Čujem, razminiravaš područje. Tak. Malo, Aha, malo. Malo. TNT. O ne. Skeleton. pokušaj ne stradati. Ostali su nam achievementi samo oni koji moraju u podzemlje ići se. Meni nisu diamond. Pa to je podzemlje, A da. to da. To shvatim. Idemo malo razmnožiti obitelj. Jedna je tu kravica, druga je tu kravica. Sad će da se pare. Našao sam pečurke ako to Za je juhu. šta. Još jedno 20 krepera Čuo sam. Još jedan. 3, 2, 1. To, Ubio drva sam ga dobijam tačnije. gore. Samo tako. Trebam napraviti... Dobro, mislim ono, možeš slobodno ohladiti. Dosta je ono razminiravanje područja. Našao sam, oh, no, 2,5 srca, Bježi. pomoć. Oh my god. Oh my god. Evo, našao sam kev sa lapis, ja sam mrtav. Nisam. Bježi. Kako? Bježi. Samo bježi Bježi. gore. Ostavi stvari u česti i to je to. Našao sam cave sa lapis lazuli i svima, tako Možda da možda diamond bude ima, diamond da. to. Izus. No. Gdje si? Zlazi gore. Sad će izaći. Ne vidim ti nickname. Bilo malo Ne blizu, vidim znaš. nickname. A evo ga, sad ga vidim. Zato što sam fantom. Ajmo van. Hop. Svetlo Svjetlozana. dana. Da. Preživio sam. Vidi. Ovo Ajde, je... jedem. Evo dobio si jabuku. Ovo bi bio kraj imam epizode. Ukoliko želite da nastavimo ovaj serijal, jel tako Skylex? Da nastavimo, kužiš, jer izgleda lijepo, Tako je. vidi, hipnotizirajuće. Wow. Udarite taj like, komentirajte, podijelite video, te se naravno ne zaboravite pretplatiti. I ukoliko želite vidjeti Skylexovu stranu igre, slobodno posjetite njegov kanal koji će biti linkan u descriptionu. I do sljedećeg videa se vidimo. Goodbye.